Ngatarai ompat don kibat trim ban khwai kahe kumbat trim umadu konrad bat umadu preston tang arsnem ompat dap santeli kikahe kilapoi hapo karo bat mentas samano napdeng kikahe kiban poilang hagate kaju karo kumbalong mentah don saar poprateli kikahe kibadang don syabar karo napdeng kitei kat prateli kidai kibalalik sma narut ya karo bat satang sipau teli kibayat kam jingai na karo ngipdiang sa upaya pibaro ki paralok ki parajor sasisin syaki sawayom hadin khat nyo benai bala penbenaya ka resol election ka parti NPP menta kalayo ya ka majority bantau sorkar marway hapo ka jela Meghalaya hadin ba menegasngi ka khat khandai tarik ubenai ba pra usnem ar hajar ar husau laingut ki MLA Kongres kilalek ban penyaso syaka parti NPP ka parti NPP ka ba job ar phongrengut ki MLA kalayo ban penkiu syaka ar phongrangut haba arngut ki MLA na ka parti PDF kilalek ban penyaso syaka te ka parti mentasa laingut ki MLA Kongres kilalek ban penyaso syaka NPP kabala penlong ya ka NPP bandon hadu lai phawengut ki MLA haka yingdor bar tawan kabadon reu phongut ki MLA kabamut ba menta ka NPP kalala ban thau sorkar marway klem dadon kamsyo ya ka jingkersian ki weipat ki parti kanai ka jing penyaso ki MLA Kongres kibasyong hakal yang persya syaka NPP kala kenteuru ya kajing don ki MLA kibadon haka sorkar MDA tu syaka saupo kendaingut bat kibasyong hakal yang persya ki don satang sipongut kata sangut naka TMC sau naka VVP bat iway naka Kongres bat laruban penken bawang ni baka way kasit kala telino hadin ba usaleng sangma ula resign no naka syuki MLA hadin ba ula job ya ka election MP syalok sabha kublay ya para loki para jor tetat hado bunyi dia sembiang haka waipat ka video kublay sibun kublay si hajar ngo